Yo, none son like Abladi Abi Blue ni kami yobe ya o mashi TV and when I shime. Lala when I shi so anima so anama so I can claim. Wabango shida wakon feche ma we wambolo keshpambola debo anuncho. Moni bade sake Samantha akabijala kelele fe wo domo ne kemene pakpak bine seke weko. Inya o chata nyenu nyo jeme feme jimeni mene na leneke. Me pike baba o jimeni menu wakate sa amle pike baba o jimeni meke ja chiameta amlone. Amebe woti ami. Lala me ye kwa me o ya wo pe ko se be kuku oba to mo ami nso le mo ka fa pa mo pe ja ko feche man we na mo bo le mo mo ite twa am ni an wo fen wo na agbe afi na agbe papa lele adesan fen ba sa me na ka gbele mo ne chi won pa o feche man we fa ne ye ebu awo ne an wo na agbe afi na agbe papa chiko me kwa bodi enche ona na enyu o sun lo o enyelo o de bi ni ama wo wan rasta to gbonyo ni se kakla gbe ke wa ka china ko to ka yo ne gbe nyawo na ka no kakalika lejo wa shi wo ewe ba ma te e shabo ni fe mo ni nke bo gbeno no ngle twa e she no like ni fe mo ni no wako amoni ba fe ni gadan gbe ba nye ko makopa ni bu no ni ba fe ni abaye jalesan ye gadan gbe because chame bu abake mini keji kojo mo apa be te fi otin na to njole when there is justice there will be peace ni me na me odebi ni ama one rasta masumake mai jara ba shiro keji ya jara ma ba mene keji ya kwa abenya ni amle ye gbesi em no efe pololo eko be dane mini gbesi gbeson abache ni me na me inka ba Great Aim Academy Passion and Excellence Culture School no go be le ba ando mo ba gbeli ni le ba sheshun bo mo no kala che Great Aim Academy inka ba the gym bar and restaurant aye no ko fine no ko lile no ko take it ill na kai no the gym fitness club ko to kase boxing ju o to ona o pa mi gbole mo ke ni bi bo omode ko no chi o benke ko je o to am se gba me Accra Post Office name the Universal Thomas High Street and Enterprise Groups se tutun je no ba na the gym bar okay Great Aim Academy am family o sikan park no chi o benka me ko no da mi shi se mi hime la ka chi je na ni me na me ama ye jera ma ba shiro keji ya ye jera ni ba mene nke mi ni e ba gbe to mo tunte o de bi na ma warasta mi ye jara ma ba shiro. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events?
Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Ghana bi gamanti asio mi bi fe ami kwenye kemba asaga mi fe hunu o ya he strut bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo bona fe na mra akwe ni eyi ebua ni anya kesa ni ke hine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwara ma fi assembly members na asani gba te ofilo ante koke police fui alo o che me ni me aye abua ni onye no kesa na kan ni fe mo na yeah ora don Inka police fui. Ke wokwa ni na agbako ya bi ene. Ke wasa awo. Ke wa achu. Je ame pe. Popa uji nke popa bibi anokolo ifi akwa. Na kan le won wa kan majanche bi le won na asani ba. Na agba yo e titriji gogota ni. He ni ekole jo ami echichimiye. Alo mi jo beje me ni saga ko na chunwe ni. He ni ekola ma chunye ni esa. Alo ndi ko me afi egbe ko manu lehin. Ele me ne fe okapa ni gbe ni. O asaga ni fi mo atu ni beja mo ko ba de nke. Ye ba nya bona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe pa no ka se me ki ni hu le mi ye Omashi TV no. Mbe ni o dai afute kofi. Meji mo ni yo asaga ni fi mo ni o china. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking. Yo, na men son la blade abi blue ni kami ya be Omashi TV no ma fe nye fen shida akanya na nye watchu nye me nte ya jara imba sheshe ke o manye ke shade akpa la be na men son ablade abi ode bi ni ama wa rasta ke nyanu ingbe ngle twane take boni ke ebo e shambo ni fe mo ni ke bo gbe no ngle twa she ni mene mi ngwobo kenya kwa benya niamle lele wiamo kani bi komete no ejeme ni nyeme iko nya ke jele mi na yo acho noku kama ono mi nshi acho noku mini kama ni nko nya da na ke shi kama is real. Whatever goes around comes around. No fear no ba fe enyomo wo ye ejake na jele mi na yo akojo adesan fe adesan ke klante lo pele osumo ke kojo mo mle trashe aba fi mini aba kojobo anyeme na neme ablade abi blue take boni nkenye ke nyanu ye alo nyana mi iyele fonko chi odebi ni ama one rasta nke ni bliko me ni yano ni lele ipe ngme no e nagba e ya unto e ya reo onai ipe ngme no ni mene no jino ni to nke ba nto ma big sand few ye la mo ko abia community sand ye be kan klama wo kaja bi ene gadangbe kusungbe jano to ni yo fen wote ame pi wodala ko shi wo ba ni ne ko me ni an wo na wo le pake a fe over years podan ni ba she wo bi ame ne yo lele koko yen wo mi ye kwa benya ni am ni ye ke eche kusum fe mo bi am to ne ken ma du mo bi ame ne ke ni bi ye amo ame kusum krede ko ni ame fio Transaction be awu pele tema ke drum say onai afeni awu lechu ya ke madumu mba kutumba jano tone afio ka je eche chi afine sande ko ejepo no do bi ni ama wara sanko aka je eche mu na chi aka ma na anokwale ni magbe njomo be chon ake
I'm a big time hypocrite. Onu mishi. Riwo akani insumo ni ibale na kanye iwo imbo yin wo modern akashi mafemini eni ni ekan nke ba funjin yo lala nyemme ni okwa benyan kusungba jano tene na me fe over so many years ago me ne ba afine na me cafe mu gbese manche ni di Dr. Nya Ibonte issue letter ko akeda abi simoni na kan ndoko ya no simoni shingma na mi to mo jale no ko mi ma choma bi ona ken konye da na ke gadangbe nu wo there is no chain of command there is no chain of command ya gadangbe nu mo fia mo nyen fia no le twisimo koka mo ko fe eba akono no ofe be ko ne ke ba retaliate de ke bo ba fi na kan jibo ni gadangbe shi le yo leta ni wacha issue eke ameka fe nuku shinibi kume leta mi ni ngene mi to ma die yin na ke respect is reciprocal ni boni o ba fo chin se na kan ba kale ewu mi abu ni cheme gba ni yen gba no jino ni wo bi ye wo ba chomo no ka ji yen la ka gba ni yen gba gbe papa ni yen ya no shika yen la ka je gbe papa ni yen bi ninu oni akele UAP be ni kwa na kan je mo do gba kenye la ka je gbe wa pa ni ninye ka wonya icho mi aka ye ekoya je bi esun wo ba yin aye ekoya ni wo to o se hon ten nyeme ko sun na fe o mo ka je che leta ni wo che ni Ibonte gbese manche issue kian kwa binya bi ke kwa binya onu pa ke police station di ke ni bi mo sa manche ye le fe nyo ke ten egeme ni gbese manche ne le no ji the cause of the problem le no ji money fe mi ni e cause ne ke problems ne yo email la ka shi na masuma ke wonyo letter mi ke wonye letter mi keke no yo se nke fatai e abo no nya wo glance at true letter koni wona no ni ya no ke bondi ejike bondi tamu ha be ka mean office of the paramount chief of Gbese many men are serve or regional commander ni tete ame ni die enyo kwa benya jaseche ni kwa o obu abasa ni di niwe kwa benya Accra Mr. Eric Ayi ye abewe kwa benya Accra numo okan the first kole wulomo ni di papo nyame ebe letaji akemini restraining order in the so-called Peleno Yi and other customary rights at Kwabenyang. I have the directive of His Royal Majesty Ni Dr. Ibonte II, Paramount Chief of the Gbese Traditional Area, come the Adontin of the Gan State, and the Alaudia owner of all Gbese's two land, including Kwabenyang, wishes to inform you that according to intelligence report on Tuesday, 12 May 2026, a group of persons and without any authority is intending to purportedly proceed or embark on Peleno or not Peleno Yi as part of certain rituals that are performed towards the celebration of the Omo festival. Yo be chankeshin angma letter ne alo woche ni Ibonte le fan ni issue letter ne ni wo letter mi ni bi ye agbene womba ni wo ba femin wo ba nyomi nke wo ba nyomi it has to be emphasized that if Madumo or millet is planted by the Gbese Manche, His Royal Majesty Ibonte II, no person or authority has the capacity to perform any customary right in Gamashi, including Gbese and its environment vis-a-vis Kwabenyang. Chonkashi be ekemini Madumo ameka wa metueno young mad concerning Madumo ona alo bene kashi jake kele Gbese Manche eduma pe moko be igbe na efi okusunko ye Gamashi mo ekotomo Kwabenyang nweyemi moreover, it has to be stressed that no person has the authority
to beat any drum at Kwabenya during the ban on drumming and noise making, and that the Ghana Police Service and the security services are being called upon to restrain them at once or prohibit them from making a mockery of the ban on drumming and noise making. Otherwise, it will degenerate into chaos, anarchy, and bloodshed. May come na me amento ame yi jo alo e kwa abenya jo yi koni nto ya no a che police e to ese akeshin no na baba fe inti baba e ke no mo baba la yan sise mo baba ni wo be Ghana police ekwe ni fe mo ni ne e ka ba no kuma mali awie mo ka cha no for ka mean it has to be restrained it has to be re-echoed that 3 persons are claiming to the legitimate chief to the throne of Kwabenya, and that if by tomorrow Tuesday 12 May 2026 they are not restrained or prohibited, it will create lawlessness and many harm. Chouakeshi back bese mancheke Kwabenya me yete nimpele Kwabenya sen ni o keji asa ni fe mo ni ne na iba fe no konkulu mimbi akashi ni ne mimbi akashi ke akasa ni na iba fe no konkulu ni mini ni na tawo na sa ona ablo na boy kusu na fe mu kaje eche mancha me ba fe nyo ke tefe ejagbese manche ne no ne ani no fe no fe chaka manya chikote bi mo pa ba ke ma ba. It should be noted that Kwabenya is a basis to satellite town, and subsequent to it, and the Ghana police must restrain whoever attempts or intend to embark on any lawless act. Chouakeshi ekebe Kwabenya sen besi eshishi oremishi ni noche ni Kwabenya noche ji besi monche ege no be I restrain Kwabenya bi ye na me ka fe na kan loko alo me ka yimi na to be ni amefio eja ke ebe mlagbe no ni bese manche ke ji no na fe ke je eche ni mi bia ke before da na ba abaka abon shike ni bi ye ma ba ne ke ko me ne ke no ko mo hie me na abon shike ni bi da ni ake ne ke kwakwantia letter je ni dwemo be ba manja no see say coming in view of the current development at Kwabenya, the Alodia owner of the Gbese Paramount ni Ayebonte II are therefore directed that due to the demise of the gazetted Kwabenya Queen Mother Manye now called Dubate II, a state of mourning had been declared indefinitely throughout the Kwabenya township and is known in the local parlance as Odomyeli, and that the Ghana Police Service and the security agencies shall ensure that these directives are monitored, observed, and adhered to, as Kwabenya is in a state of mourning. Bien, Sisine in Yasande Koye Duba, Shamagbena, Nimakoka Bajin. Again, therefore, on this note, the Ghana Police Service and the security services are being entreated to take unprecedented action or punitive measures against any person or corporate body who violate this directive in order to maintain and sustain the peace and stability needed at Kwabenya and its environs. Chouakeshi Tony Ghana Police to Akeshi Mufiamu ni ba fe iwagbotuwe ni na ka fe na ba fe esani Ghana Police mlaka amafe min aye efita si se shinke si se a country no masama ba jenko serving the Gbese Paramount traditional area shall also intend coordinate appropriately with the relevant security institution in this manner to de-escalate the tension of Kwabenya in bringing normalcy. Gbese se ba bomode ni enina security on agency se allo institution se bonafe ni ato allo tension ke ni bi ba boyino Kwabenya ni enye ebashin. Final on this note, an appeal is therefore being made to the Ghana Police Service to arrest and
prosecute any person or authority who will foment trouble and cause destabilization activities and bringing them speedily to justice without any mercy or delayance. In a nutshell, the Ghana Police Service and the other security agencies should ensure that on Tuesday, 12 May 2026, no person or authority at Kwabenya must be allowed to embark on any lawless act, and that their cohort should not be tolerated or entertained in any manner whatsoever. Looking forward to your usual cooperation in this regard. Thank you. Nyeme be secretary ni tete nati legimoni san shishi on behalf of Gbese Manche. Nyeme ike anya ka ona Jeremy na yo ni na bu na kolo ye na wo mo bi ke yin wo awo mo bi ke yin wo agito gbogbo yin asihwe court ewe mo ba ke ma ba kusu na fe kwa benya fe ke jo mo me nyo me teni yo sin wo lo mo oruminshi che wonu ko pa ka kula ka yo mo alo afi kusun ye kwa benya ni parti make timbi na anu na pla alo afi lo ko dabi chi fense to njore ji no ni pe wo pa chi mi to ma ke cheme nyeme fe no ko akashi nke ona ke fe ke emo ye no na la ke emagbomo yi ni ke ama mo konkluo ma ona ke makolo ye kan no ye pa no ke kama ye no ba face kama Oba face kama nyeme. Lala inke anya ke be sani abone tenu ajenjindo. Nke nyeme ko me ba fun pan no. Koni edwawo to engbe fio onuminshi. Keje no se maba wi si mi paragraph 6 chon akashi. Ni gbe se ke kwa benya manye gbo etun ese. Niwo ayodun no esa na afi omini afi okusun kwa lonoko chairman kenyeme ona ke ko anya ke whatever goes around comes around ni ball yo ne ko fun ke twa gbogbo ekun ese ni afi omini a bounce or back to you no ni chairman ko aka be ni bulu ba le ni e wale tan ni china ko to kayo na egbe nya wo onyo otomomo ko ni ko nya otomomo e shafe mo e wa wo mo fi am ke egbe nyeme kwa benya manyene kwa benya bi ke amemto ame bi Gbese Manche ake ngba ma wa ke la ka me manye gboye no mo ke dan ke ngla lo no mo ke igboloko ba ton aka me manye ton me se dan ni momo sa onya ma bi asan ake asopa ko dan Gbese Manche enna eli ake kaji oyelumu no chokuna talo ko egbo be san no yodun mimbi chame aso san na kanu kwa no kalala ne sano yodon kaji ekole chokuna talo ko egbo ye manko no ne sana yodon chame kanyame kaji kwa benya bi lele mponi kwa benya manye etwense kaji lele because me nako ye inako na post ye ko nako ye social media ko nako eko ake kwa benya manye etwense shi jele me wo fen moko chonte wo fen wa agbo no kaji ta flat na wo tumo no ne etwense lele ni kwa benya bi ke ame koko manye ne etwense shi kusun be jano to ni ya ma fe to me ngbe ken dwemo akasho ame akasho ame kla kame ba ma shi oto ma me fata na me ye mi no nka akasho ame nyeme nko nya ko debi na mo one rasta when I talk with fact many ani ma yu akashi nakaji boni ba jie come on kwa benya bi kanya nyesumo nyenwenye ya ebe nyesumo ona keda ne ko nya ko nupa nyempo ablo ni ncho wa bibi ye noko ni ko ji wakase e wose ko nye di enche ba hwanye akanya kaji ngana ni Gbese Manche ke manyegbo kwa benya manyegbo no esa na afi okusun ye din afi na sana yodon emi to ma Gbese Manche Sunday His Royal Majesty Dr. Nia Ibonte o fa ne me bibo Sunday ake be mi ni o manyegbo be mi ni Gbese manyegbo how many years Gbese Manche manye sorry how many years Gbese manye o fa ne choma mi be mi ni ake yodon
e ha gbese manye akwa shon jemi gbese e fun akwa shon jemi ingbo do na yi ayiyo ona cheme ke fe nye fi oni bi komeni ona nyeke ba gba ojomo na ni wote ame komeni lo fun yere ji wo no wa kanye ke kutun pototon nye ba dudu inwo gbese manche mi tro challenge mi bibu mi debo ake aso no man des gbese man nye gbo alo akwa shon che gbo aso ayo don lo ebele na kan afi ni kusun gbedan no fi ona afi pepepe na ayo don na kan no kaji atupa manche ne chon ese le akele di man kralo ki agbese sen bemi ne gbo ni lewe fridge mi olololo for over years na fe aso gbese ayodun mi bi sande aso ayodun ye gbese ba shon ani da fi na kan no fi on san kusun na yo fe ba fi o ke mi packaging ke ni bi fe no is this an excuse ona ka gba ni gba no bi an no ni gbe ke bi e be ba chon no ni nyegba no na baba chono no boche sando no le ake suban no je ke gbe no gba no ni aba fi omi ni atun no bani e shabo no o ka ma ke manye gbonu esana yodon no manye gbo aso yodon ni tun ake wo chame ni wo yen gan adango wo choku na tare amele jale ni na mele anopole ni he shi ona so I best to burn to the extent like a self-interest in Begmamo. Anyan come fa. E Begadang maybe Begadang no pai. No anya na be no sure when yashi. Ke yon pepa ke plan ma diano. Ni dana nya wo gba mi, dana nya wo nwenwen. Awa ya o chame kanyame. Leta no dino no na. No agbese manche eke kusu na afe over years back before lepo e ba ye manche. Mene ke sananya akena kani afunshi apete shi dan maba chemeka nyeme you being a paramount chief doesn't mean ake o man bi alo ma cheme bibi o nyo jinji ame dabi ame nyo jibu ona chokuna atala ma cheme wo man bi wo bo nyo jinji ni nyene san ne kwa what chiabo ka woni bi am lejo gba chimwena mi ntino no no fi ona fi ka manya basa poto ona ni nyenche ni bi anya ka letter ne ni gbese manche issue ni adabi na mo wole nga bi ane ni bi ni ya no kumo dana nye wo gbese ne gba dana nye wo gbese gba to muta flat onu pa kokura abe gbese ona ni efe mo fe to mo be onupa kokura efe mi ebe gbese because kelele ni onupa ye ni na ojogba ye gbese ojogba kun ni bi komi ye ni keji aba cheme ba fi ona amba le boni amba fan amenaji efe mi shibona afeto mo omo play of front mo fiamu mfu enomi onumi shi mo fiamu mfu enomi ni wo mo fiamu mfu enomi etwisi mo fiamu mfu enomi ba favor like eno ni nyale chinyame ni awo bia wo esande akeka shibebe ona cheme amaleke du ke fun gbegbo yin chomo bia nenu na baba chono ke chonye kaji leadership by example ni wo kebo o manye gbo o akwa shun gbo meneke gbo mene fe na me chomo me se ne o man kra lo hun tun se fe se na kan bia me fe o fe kusun o fe no fe ne se na fe o yo don bi ake mane o sub chief se alo o sub ona o ere se ni yo yin akrowa ni yo yin keja me hu amemko egbo na me yo don na me fe o fa na mo chon ame cheme keje me bi na mo chon ame no ona lo shakaja ichomi ni wo fen wole akelu e kora na shakaja itu emi be automatically ologo shogo onoko be eko nyeme ma be sande bale na kan awa wo ya o gadangwe be wo da ne wo ke wo iba jemo ne kesi wona ajewo ni bi sande
aso wake wa ba jamo ne keso na jawo chame mu ni wa nya twoma me kwakwe atoya kon fili abo ablo na sane wa nye wa fa wa gba me ni wa wi aka abo ablo fe bona wa fe din ni won pin no won fetu mo pin shi ode bi na ma wa rasta mi ke nwala ni ba nwe mi ya no kwale yue mo kian gadangbe no ya benu ele nse egbe kokoko ni lake ka ma unye lo ka mi fe no ku e ndi ogbe ni fi ole ojugba bona fe ni wose nka yele na esumi mi bi ake ni gbese okombe to mi ni no ni da na osumo na yan gba mi neke odo won bo ye ko se ke me ko ma ye eyin oye ne mi bi eyin oye ne nyeme ole insuma ka ma fa wonu efufu ye ona shi masumo ni amlone ni nkebo yuo ona mabo wa modern ni nke cheme kome afi mini ana sandegba boni afi ni amenya me wo to enu alo ame gba wo no ni fi o mini yibi ni yanu bona afi ni won na eni woke wo icho ba fun alo woke wo na jin ba afi mini ba mamu cheme ka nyeme mimbi sande ake lele wache ni gbese ni esho no o fe odun shi o force me ko me aka mi le ame yi don what ya lowo ba no na to be ni ko yen da na ke respect is reciprocal onu mi shi respect is reciprocal shi mini jino nu wona mo fiamu fi ake kwelele ke bu moku e be sanile mo anya abule dabi shi gana yo cheme kenyime min kenye ni makenye ko ake boni o ba fo chin se na kanji bona ba fa emi ni aba kai wo mi amno ne nke bo yo nke masuma ake ni nke mini producer nkwaje me nwoke nyemie ekome ba nwe kanu keje kwa benya niam ko ni lenwe jale ni bi ami fi o efemi ehanwo ejake no ni ya no na agba ni ya unto mi na ke wonyemi e ba pa no hello ichi ofa no ofa ale no ni kwamila otu apuma nke yo ofa na yo inche be amlo ne o machi tv no yo alo gabo fono yo machi tv no concerning letters come ni wache ni aibonte issue kianye ye kwa abenya ni amle ake kusun gbejano to ko ni fio ake passager e jaka yo don o twa bi eje bi o fa na nse ba nyo jo to engbe fio ye okay pana be ila ke jimbe ni sani e fete le ja ke se bile before no ba du na eno show no na letter okay no ju sorry eno ju can I give for letter I guess this man check what I do man ye kwa be ni letter we ke ba for family head ni kan kwa be yan fe na the way ni address there tomo ebu wa family head and kwa is na bo bla yen ngo na kla ni tuwa banga kan wo ba yiri wo ke be sani mo le message ni na ke shi kusumele bikian bini dio wafi ko noni le wo isi woni ba fi ene ba fi be se kebu wo wo tun ra de wo yen wo be bini ite le jinu ni wani o fira ka video se no financial ni bia ke ye letter na ke ba anye alo no nya kan ye miniji no ni nye offense kanye kwa miniji no ni nye fe wo na ke aka fe ne ke kusungbe jana to ne okay o fa ne e fi ane ji letter mi e ke no ji wo manyebu no ayudu agbenele nwe wo ma chemete no be ke wo du mo e ko ni e ke nti ku baba ma Robert, no you no need your letter, no, no need money can stop.
chauffeur last year nye fe ne ke kusun ne Ofa ne last year ofe. ni I issue letter ko ke ba Dabi I issue letter ko ke ba. last 2 years long aso nye fe Ofa ne ni last 3 years keke yin ba ma bi ta flache ne ke kusun ne after how many years ne na bo nfe mu Ofa ne jo. ni Keje 1750. wow ni aso gbese onupa le alo grand traditional council le ake ne ke kusun gbejano to unje ni afio e kwa abenya Ofa ne efi ma ke si ko bu ku issue mi o wana ke si gan ko waji en kwa biyan ji akwaku ni e da wa yo yeso ake ga manche me fele ake chame fe kusun na to han mambe itun obi ene e ku tun obi ene wa mele yo ni wo be miniji nyon nye na wo wie mo alo nye because inna ko nyon nye no ni trend the social media reply letter alo no ko shi miniji nyon nye nato alo make nye reply kian letter abe mina akeba oh jade ku wo fe ite mi pamra oni pamra to ma ne ne ka bo ni ite video ku e ko no ni se ku video e ite video ku pe de ku mi address agesi basically ame manya ku ame show dada no e kan no ma kwa so nche yo se amenya me fi la kan kusun lumina me manya ku ka ma kwa so nche gbo ame fi kusun ni sa e ha me ma amenya me dumo wo issues wo na e bi alo wo manya negbu no ke stop wo kusun wo wa pe yo man ya address fi ka no message tele what can you go. Okay, yo inche oyi wala don ake ni travel ono e watchi ocean hotel ni fi oni okewo ena sanegba oyira don impa nwa job ni fata ya bo O fane yo mwa jo fi abam yo na men sonre be ni kwamina otu apuma leji money gbe ni wonu e nyeme sande ni ya no nke she koke bi ye suke ban mi no ba je no ni bi ye un ba kase ona no ani chikun ka yu kwa benya bi na no kwa me wi shimon no na to na ke tele amake amemanye gbo shi ame yodo no ni mi refer ke aso ni gbese manye gbo alo akwa shon gbo e aso ayodo lo ona atpata ni bi anye afe no chaka basa amanya ni wo efetumu gan efe chaka lokoku be mi ni me ko me mbo ame wo mode na me lo lu e ken den show mi ken wolele mi me ko me lo wotuma me a blafoi ba lo lu e ken je lele mi ken won show mi won ni ko nya ke che me ken me ta flat e lo pi dino ni yon show mi shesho wole me dwen lo alo sho wole ndo dwen lo e sho wole ndo dwen lo lo pi dino ni yon show mi shesho wole ndo dwen lo nyame ma ba kusu na afi ke je che then all of a sudden gbese man cheka gidi ni o de chobe ni fe mini ni manche manye po na nmesani ye leta mini fe mi ngono because manye ne wole ake woche ni aibo nte eke manye be fine ahun lo mo sande po e baba mi lo mo sande ele wole na lo ewoje acheme koko me kejeje ke nibi na mba dan ke hwe manyen kwa benya manyen no fe ale fe chona ke afi din cheme da na wi ake ni bi ekome ke wa wi ke eshan na wa fe tun wonwo ni mama jiano e manja no shi me tell me you deserve it na kanji bonus na treating you because nye ba abada nye be musun chonki amako no we sa ni mako na abada lo musun chon nye ya ke gbe kan gbe laba ke gbe kan gbe laba kusuna fike de sa gbako cheme ke nyeme ne ka fitia gan dangbe kusumi ne ba bala ke ne ba gbele ha mo ke na gba ke ba tele wo bibi ni wo mba kaje ka anya na nye je no mo ne dala nye na nye je no mo nye na nye shaji ke nye lole nye na nye le aka won wa bibi pa ko ba ni wo me awon yan ka won de ba che na kan ni bi anu no wo ka di me kwa na yi nye ke wo ba chon
Okupla chomo jini benga no cheme wakanyi yeko kemo. Wakanyi bane ko kemo no debi nyama wana stand demlan kenye. Ake kan no kwale sande ni maye ya gadangbe. No mo ba yemi ma ya no kwale no mo ajemi. Fe mama le ni mato. Nyeme mi nsuma ke magbele phone line se ko ni nkwale ni to amecho amejomo na mo amecho amejomo. Ma ba sande bale na kan. Bi ane benye na onupa be hia. Shikan na kan kwa benya le aka me ogbese nshi. Ndewo mi no ka gbese manche. E fote wie mo ku e. Ambachi wie mo na to. Na me fe no na me to ame fe. Je no kono ku ewo yi. Gbe ni mo gba gbe ni che gba lojino ni bibi e ke fe mi. Kenye no nyeme no man e she ngbele phone lines bo mo de ko no twa no ton jomo 0274324331 0274324331 kaja le no ni osumo no ke chon whatsapp number 0207004444 0207004444 no one ke ngbele phone line se ba ni twa ko ni ofemini o chon ojomo 0274324331 0274324331 nke kusun gbajano to ni yano ye wogan dangbe aloye yano ye kwa benyan kusun ni mofia moli ake kusun ni kanshi mene chinchina twaini alo mene ngule twani ake akaye sani mi na ke kola ko ba kan no ala ba do fa no gba ke no twakejo o fa no gba kan no gba ke no twakejo o mi ka ke je ibese so inche secretary ando na inche yo no wono ne kebushida nye boy ko anu kwale ntai la je ga dona anu kwale ntai la je ga sada anu kwale ijipo ni mapa ai buti pai akasi atu ne eta keshe iko ni da keshe da plache sake ke ba ki akwasi atashi nyawu ai woni abapi ake kakwa ngunya yo sisi kaji uche oyuno kwe sadi bi abutui si wati ake nuleba ni chenji ni bi butui ichake nuko fikpo ya iku ndaka niye apeko na mako uche fai ni meni yo hiya taplache sometimes when you go to them he who come and touch you ask yourself actually these people no more touching me wongalu because so like no more that fine there is sometimes I get touch on like enjoy you know so who are the people who issue these letters now like on social media man check ya be the fact letter aka hale sakani ba me pramano no ka pramano yenda je pramano sanini what ani what no na me na me pramano do ha de fe ko na kai when the guy is a Sania, then why are they all at 1 bullet anymore? That you won't know my young book, don't know you do. You want 1 year boy, Kaplaka, or Tawakawake. What you do? Snap on fire. Quality. Be a lippy. Couldn't walk with the gun, or common back if I am me, be a butcher, Jebu, Nakanye, Nuka. I want to say, no work a brown on the piling on the pine one. I'm not a bullet or be any I got them out. You radon che atesi ni wajobo ni efata yabo ke onga oko ojomo apa chomo ye je no mi kola ko eba kan no hello nyemie pa eche 0274324331 0274324331 ko ke mi ye be Facebook e mo ba no drop o comment e ma kan de mabo mi na ke kola ko eba kan no bla bla do fa no gba kan no gba ke ndo twa kejo hello o fa no gba kan no gba ke ndo twa kejo hello o Fernando TV en follow ma ba shi ni wa gba san lo chi e TV en chakenje ala choko ala o Fernando na hello Fernando na o fine wa gbete manche mi dey call ye mi dey gbete manche call ye
kwa benyambia nine mkoko manyene bode gwokele ye bobo e wona drive ko no ye kwa benyansan eno ba ko ko e jagbe ye na pe nine ma du mo na fake je tutu blame ma u na popo e wo bobo e ko le ta aje da na popo ni bode jo no yo do e wo do yo do e te to to ko ake e bu kwa yo do ye na pe hello ena me fe ejagbe ewa ena me ke ti sagede ma wo ji se sha me ba ni na bu aya ka nu kwale we mo ko me to penny o fa yo o yi wala don yin anokwale ekometo penny lele wonye ebi na kansan ne no ake tajibo o manche ko manyigbo o staflat o manye ko akwa shongbo no yo don teve tan ma me yo don mi na kola ko eba pan no ela bla do fa no gbe pan no gbe ke lo tu akeje ni la ya ma te me ni chapen jabe no ando na ya nje ma job wa ke me ke no tumo ne ni ko wa dangbe e bo na mba fi ka pe se ke ti ati na ba ji le she won't be ake ani epo ni ji no papa ko ni yo reporter ya se na da ba o ni kada na ta jaji ke ye hiwale ame ko na kan ni bi na ba jaji mo ko na nye gbo kusu ni kasi na be ke de plema ke afi ni ko ba yo ni le we ti sana nsa ni bi mo ji no chemen se to agbene chemen se to kaja ke shan ka me ni bi papa ni bada da mi na ato to ma ja chemen no no to tin ke je ngba te ba ho apo na na bo da je mo ko manya ne bu ku fu ka na ba fi no to sana na me ne no amene anaba to to ma ja ke ma di bi ne fe am ko ti ye mo ko na yin ke no ni akase so da mo ro no yu o ke ta je ne ni bu ti ta ka ya no ko ba ka ni bi ko ke o mo ti di le ya ta me pa ti mi ta wo mu ti ke pa si ke se ara bi to ma ba da ba ja je no ko no te ja je o ya yo inche fio ni mo go wa ba o fa ni yo ni la ma te ni wa job ni ifata ya bu ni wa job ye je no mi ne kola koklo e ba pan e la bla do fa no gba ke lo tu akeje o yesu bi ma te ne mi tu akeje te ti te bi o nche yesu bi ma te ma ba no e che ne kempa ona onu ye je fi o je hwe mo wa rasa nche bane no ne akopale mi wa fi o ni wa rasa wa bi wo ya ke wo no wo ye ye o ma na bi ani na me na pale pe alo anu pale we mo fu e amenya no ga la ga shi we ne anu pale ni na me te anu pale fe na me te ya ne bana abagbe ni dia jale pe ne ba na no de kwa we musu no de kwa ma etu no de kwa lo de ba ta mi ye ya ne no ni no ni yo le ba e si yo ma no mgonye yu anu pale ka e na ni ye de ta ye ba yu le di no mne wo yu te de no ba de wa ka se de to wo we kwa to ma te si ne da ne ma te le da ji ne no kwa ka bia ne ni bi ni ya no fe yo ma te e ko yin fe de wo e anya kwa ka fo jara mi ake o bi ko yin ni wo afile mi ye bi afi ni wo e wa da de ni afi ni wo ba ye le se se fe de je wo no ko e wo fe wo me afi me ni wo se gbe ye wo bi fa na no ko ni ta sha ga na wi no wa e ba yin awo ne wo fa na no kwali ye e de ko fe afasa e da ke e ba wona o ra don o yo den wo ba wo ka sha no kwali wi mo fi fa no ra don mo gbe pa shida be o wa don yesu bi ma te ke ojomo chomo mi na ke kola koklo ye pan no e la bla do fa no gbe ke lo tu akeje ni je jamashi acho mi tachi ta che fa no na o sa ne ni yo emo apam se o ye saji ko to bi pe se manje
Over Nando na. Wasa yo no to wo village. Lele administratively wole ake we gbese bi ai. Ti mo npa benya je gbese ake na ba che kwa benya. Alo abatu kwa benya. Je gbese ake na batu kwa benya. So because of administrative purposes here. Eka fail with tamo. E kwa benya no achieve the depth of it. Because there was money badan le gbese mancheba. That champion, you know. Now I hear the compensation of the Atomic Energy Commission. I can move your money your interest. You can watch Yaba. Gbese manche. By then they can go do ba. You can kwa benya le noni. She after investigations cannot fear no lawyers can get embarrassed. Na kono fear na ke kwe. Kwa benya je gbese no. Kwa benya o dan to bi anoni. Abewe bi ano. Lele na mekesane report the gang go to collect versus Sudan too. Na sa shame Supreme Court. Na ga ma ke kwa benya spon je pese spon. Kwa benya po abewe bi a spon. Ke ashonti ma won ko dan to that afri mi me. Ame fa me form lo dan to. The Supreme Court mu je le pese manche. Aba kusu fe mo. Le pese manche ne ke kwa be no ni enye ba kwa benya ka fe kusu abule. Ajepabenya ati sayatule le pese manche les etiers d'agrément et papa benya fêché et pas accepter le nom na wo pelechu pele michumi le gente ena ni baba papolu ye kwa benya ekeleba wote ba le ten e awo le ten ni bi ni mene opa o ke wa ke o pelinomi sun na fio apo ejobo de ino wakafi musu o to e ba manu alo o ye boye to yin to ku alo men ko men wote no ke fio no ke fio o ba pa me fai na ke pa mo divisional chief na kanibie it is an administrative work administrative purpose no wa fe na kanibie chika ba kusunwe de ma woni o kwa benya e ke pese be no ko fe mo de ma woni o kwa benya sakumo atofuche o kwara shi sakumo e link o ke ya e ke pese fe no ku won pa me fai oni ame ani train jole apa tu na me maleta na me yencha me ya me favorite so ame address ame favorite say eni sama ame address ya me ti ma jichowe ni le ji nya ye ne kwashi ni Hello? Anna hello? Fernando na o fe le pa fi o che. Ma yichowe ni ji ni aye ne kwashi ni je nyo no le gbe la nma le keke. Ama egbe tempe na ke wole ni le ji kwa be nya fe yichowe. Ama egbe shi na le gbe se ma je ni ji money badan ni la piti be ba to ni we wulo mo manche ni ke be ba e kwa be nya. Le gbe se ma je le won le ba ne we ba to an kama ke ba gbe. Inana me ba fe nyu o the two gbe se ma je sa ma ba gbe. Ama to the rival chiefs against the main incumbent chief. E ke mene mi ne ba. E no nya yu o. On pa me fa wa amenje ni wo wo yi wo je. Itojo la ba ka me nya me tu no ko e amenya me je ni wo wo yi wo je. Sa no ma nya ba. Yao inche keji amenye amefe no ko mo fi am omo play your front twa onye omo play your front eja ake nyeme woke won to no ake hwele mu abagadangbe mu nwe abloson jinu ni cheme ekomembo wo onumi nchi ada na afe ni ke weku mingbla mu baba no ni no ko ne ke ni fit ona ma besande bale na ka gadangbe awa ya o mini no wakaba homo na aso wo shini wo po cheme kenyeme nyem fitele ko ni hia na me ena ton na ke ko twa je na ton ke pleki o cheme ni wo keji omo ya no ka blow no ba bo na no le ake bo le ko fon ke twa gbogbo e ta flache ekun ese ibadini na abo eko ta ke be ni cheme ewie dun eye efi ko je ofi fun ona adesan osuma etomo bo fiabo no ji iba hajepo nyeme nke no ni cheme gba gbe ni cheme gba ona ka bo eno yimo
bobo enchona ame kwa benya bi ka me na wie mu jiake amwa me beloko na mba wi okay am paramount chief ni shi leadership by example ni wo ni wo che be mi ni lenwe manye de o gbesi afin manye ke gbesi afin akwashon twense na nya yi odon shi mo no fi na ta na fe be na kanu ame unke sha me no ame kwakomuku amwa me ka me ya all out bonde ba ji na enye fe mi ni etam ni me na me ablade abi blue ni kemi yobe o mashi tv no imbe efe shinwe mo no ji ake ni awokwa wona jinfa mo mi ojogba cheme if there is justice peace will prevail. When there is justice peace will prevail. Keja no kwale yeli Allah no kwale kojo mo ye to enjole bahi ni me na me ablade abi blue mi panye fa lo kwa fe ni shimito manya nyenele yake gadangbe ba yin ke yin fe ba je mi ke bo fe ni no ya ka shwele mo peji no ni wo fi o mi ni wo tawo keklan te lo pele wo le ake gadangbe ba yin ni e ba hin lele na ni me son le ablade abi imbie efe be shimon ka chi o ye tv eja ke nchata ni Sammy Ewood Olomishi Intercontinental eke the boxing the big fight night in the boxing akotoku mi Sunday baba ogbeno keji inwo iye no kafata ile onke ba akucho mi fan akucho no yo ko ye eko ni no ko ya no eje nehi no yen concrete evidence o de bi na ma wan rasta in WhatsApp number no jino ni ofi o mi ni o na in WhatsApp number no ne 0207004444 0207004444 o ba yen no ofi mi ni o mo mi ye WhatsApp ni oko amon ko na agba no de bi na ma wan rasta me ni egbo na ma ne shami to mo shito je ma ja che ma sani penke sani fe sani na ke njebu ni sani gbonyo no to no de bi na ma wan rasta edomo mi abo omodi 0207004444 ni me na me lele dromo na imbe efe bi dani machine ma ya nke mi nsele mo ke fa ipa mo pe jaka o fecha ma we na mo bo ni eye ebu awo ni me fe me ni ba la wo nmene ni wo ameke ba jewo ni we kan ni wo ke wo chin se te amenye koko ko chikome ko Great Ape Academy passion and excellency ke je no nke bu ake the gym bar and restaurant the gym fitness club ke je oto am se egbe am Accra post office ni am Olumishi of the Johnnyverse at Amos High Street Enterprise Groups se tutu je meje no ni ba sha me no chiobenka me ko ni obadamishi yes me ni me na me ablade abi blue o de bi ni ama awon rasta to gbonyo ni se kakla gbe nke mi ni apaki fe apaki e ke na no ni bondo ba fo chin se nakan aba kale ewomle ehabu nyera don kemi kwemu nyeke bejino